Arratsaldeon eta ongi etorri azaroko ohiko udalbatza honetara. Dakizuen bezala, ohiko udalbatzak hilabeteko azkeneko ostegunean egin ohi ditugu, baina ostegun hontako greba deialdia dela eta astelehenera aurreratu dugu gure azaroko udalbatza. Besterik gabe, gai ordenarekin hasiko gara. Arratsaldeon, buenas tardes. Lehenengo puntua 2023ko urriaren 19 eta 2023ko urriaren 26an egindako bileren akten zirriborroak irakurri eta onartzea bidezko bada. Akten inguruan, ez dakit zerbait badezuen? Bigarren puntua, ehuneko 0,5ko ordainsari igoera inflazioaren ondorioen konpentsazioa. Bai, arratsaldeon. Bueno, honekin esan, urtarrilean 2022tik egon zen igoeraz gain, beste bi igoera aurre ikusten zirela, bia 0,5koak, 2023ko irailean KPIa ehuneko 6tik gora bugatu zelako 0,5 urrian egin behatzen ordainketa, eta beste bat ikusten da, urtea amaitzen den KPIa 2,1tik gorakoa baldin bada, beste 0,5ko ordainketa egingo da 2024ko urtarrilean. Honen inguruan, ez dakit, galderi badezuen? Nahi, bozkatu ingo dugu, ez? Bai. Aldekoak? Hau batez onartzen da. Hirugarren puntua, Ura Agentzia, Foru Aldundia eta Udalaren arteko hitzarmenen aldaketa, Ziako errekaren bideratze eta saneamendu proiektuaren obrak egiteko, lehen fasea. Bai, hori lehendik dagoen, indarrean dagoen hitzarmen bat da, eta hor Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatu ditu aldaketa batzuk. Batetik, 3., 4. eta 5. klausulan, naiz eta aportazio globala edo berdina dan, kopurua globala izan arren, eskatzen dutena da 2 urtekoan izan beharrean 3 urtean izatea. Hau da, 2024an, 25an eta 26an. Eta bestetik, 7. klausula ere aldaketa proposatzen dute, obren finantzaketa agilizatu izateko zertifikazio bidez egin beharrean ordainketak faktura bidez egitea proposatzen da. Orduan gaur ona dakarguna hori da. Ura Agentziak, Foru Aldundiak eta Udalaren arteko hitzarmen horretan klausula horiek aldatzea. Ez dakit gai horren inguruan baduzuen zerbait esateko? Ez? Bozketan jarriko dugu orduan, aldekoak? Hau batez onartzen da. Laugarren puntua, 2023ko irailaren 30 datako kontu hartzailearen txostenaren berri ematea. Bai, horrak itzuen bezala, 3 hilabetean behin udalbatzari kontu ematen zaio, hor batetik dago ordainketaren epearen informazio edo, ez? Eta horri dagokionez, momentu honetan 571 faktura daude ordaintzeko, eta hoien kopurua da 1.300.757,21 euro. Eta orokorrean ordaintzeko erabiltzen egin epea, 34 egunekoa izaten ari da. Legeak 30 egun jartzen du, beraz 4 egun beranduago ordaintzen gabiltza, baina gure saiakera egiten nahi gea epearen barruan sartzeko. Eta aurrekontuaren exekuzioari dagokionez, hor dauzkazue datu 3 hilabeteko datuak, ez dakit horren inguruan edo zerbait adierazi nahi duzuten edo. Ez. Bale. Hori kontu ematea da, beraz. 5. puntua, 2023 10 kreditu aldaketaren berri ematea. Hor daude bi kreditu aldaketa. Bata da, alkatetza bidez egindana. Hor prozedura presaz aritu behar izan dugu, ezoiko prozedura bat behar izan dugu,
Ondarreta ikastetxeko zuzendaritzak eta guraso elkarteak horrela eskatuta, eskolaren aldeko komunikazio kanpaina bat egin nahi dute. Guk hori hezkuntza publikoaren aldeko kanpaina baten baitan sartu dugu, baina kontua da horrek epe jakin batzu bete behar ditula eta ohiko prozedura jarraituta ez ginen iristen. Horregatik ez ohiko prozedura hau edo alkate bidezko, dekretu bidezko prozedura hau erabili behar izan dugu. Eta bestea da, euskerako lansailean, lanartean elkarteari diru laguntza bat emateko, sailen arteko edo partiden arteko zebatean da, 1.800 eurokoa. Hori ere berri emateko da, baina ez dakit zerbait adierazen bai. Gu aipatu dugu daukion batzordean, bai kultura batzordean eta bai ogasun batzordean, edukiarekin o funtsarekin bat etorrita ere, urgentzia hori, kuestionatzen dugu. Iruditzen zaigu Ondarreta ikastetxeak egin beharreko kanpaina hori ez dela berria, aurreko agintaldian eteateko, azkeneko urtean mintzateateko gauz badala, ekartzen da azaro Ondarrean, ja abenduan gaudenean, ekartzen da korrika eta ekartzen da remanentetik diru hartuz. Horren bestetan, plenontan kritikatu den jarduera bat, alegia beti izan da, remanentera joan behar dela inbertsio estrategikoa burutzeko, remanenteko dirua dela andoindarrezko funtsezkoak diren azpiegitura edo proiektu sustatzeko, eta kasu honetan gasto korrinterako, ze hau da komunikazio kanpaina bat diseinatzea eta zari gera, zuzenean 17.000 euro hartze ditugu remanentetik. Ondo egon daiteke teknikoki, alkatetza dekretuaren erabilera ere. Hori berare kuestionagarria iruditzen dugu, kasu honetan gu izan du ginen orain dela hilabete gutxi defendatu genuenak, eta alkateari babesa eman genionean, adibidez, uri bitarteko argiteria lapurtu zenean, urgentziaz jarri bertzalako argi berri bat, entramentuak jarraitu alizateko, baina kasutan ikusten dugu ja, hemen digan gutxira, aste gutxira, 2008 aurrekontuarekin lanean hasiko gerala, eta partida honek itxaron zezakela. Eta ez hori bakarrik, ikusten dugu formak askotan, kasu honetan ere, badirela gaur-gaurkoz kultura sailean partida batzuk, nahiko hornidura, nahiko diru daukatenak, gastu hau, 17.000 eurotako gastu hau aurre egiteko. Kasu honetan, partida horiek liberatu edo diru hori bilatu beharrean egiten dana errexena, remanentetikan diru zornitu. Beraz, kuestionatzen dugu, aurreko egintaldian, bai EH Bilduk eta bai Podemosek horren bestetan, pleno honetan, salatu zuten dinamika bat, alegia remanente ez dela erabilidal gastu korrontea hornitzeko, eta kasu honetan gure ustez, egoten ustez, ariketa bat ez da egin, ja dagoeneko existitzen ziren diru partidetan dirua ateratzeko. Beraz, gure iritzi hori behintzat elkarbanatu. Sí, bueno, por nuestra parte el Grupo Municipal Socialista ya lo trasladó en la comisión. Desde luego estamos de acuerdo con el fondo, estamos de acuerdo con el objetivo para el que va a ser este dinero y tenemos claro que la Escuela Ondarreta, pues si se le puede ayudar, desde luego que vaya para ello y en ese sentido votamos a favor de este modificativo de crédito. Pero sí también insistimos en su momento y lo volvemos a decir hoy, que no se pueden hacer así las cosas porque efectivamente no es un tema de urgencia, somos conocedores todos de esta situación, llevamos ya mucho tiempo tratando con ellos, trabajando con ellos, viendo cómo se les puede ir ayudando porque de verdad el Colegio Ondarreta necesita nuestra ayuda, pero desde luego este modificativo de crédito se podía haber traído con el anterior modificativo de crédito que se aprobó en el Pleno de octubre y perfectamente sin necesidad de hacer una resolución de alcaldía que entendemos que se tiene que realizar para temas extraordinarios o que no estaban previstos, como pudo ser el que se hizo de Ubitarte en verano. Con lo cual, tal y como les trasladamos en la comisión, esta vez hemos votado a favor porque entendemos que así lo merecía la situación, pero desde luego les pedimos que se tomen las cosas con más seriedad, con más planificación, con más previsión y desde luego pues, se trate de evitar esta forma de trabajar que se nos presenta. Eskerrik asko. Pixkat bi erantzunez, batetik, kultura teknikariaren txostenen irakurriko zenuten, nola
Manoltzuk esaten duzu, badago da dirua, baina hor argita garbi jartzen du, momentu honetan kultura departamentuan ez dago da dirurik, hori batetik. Bestetik, gauza da, 2020 daurako, aurrekontutarako uzten badin badegu, urtarrilean aurre matrikulaziorako egin edan komunikazio kanpainara hortarako ez gera iristen. Orduan, aipatu nizuen ogasun batzordean, prozedura hau guri ere etzaigu gustatzen, baina hau egin badin badegu izan da ez geneukadako beste aukerarik. Orduan, ez zegoen dirurik kulturan, bestetik urtarrilerako komunikazio kanpaina horren martxan egon behar du, eta ez geneukanzek. Eta gero, zoritxarrez edo zorionez, badakigu zein den, guztiok ero jakitun gara, zein den Andoaingo ikastetxe ezberdinen egoera, badakigu eskola publikoaren egoera zein den, eta Maiderrek esan duen bezala lagundu behar zaio, eta guri eskatu digute, udalaren aldetik laguntza jaso dezaketen handiena da, komunikazio kanpaina hori behientzako da, udalak egin dezaken laguntzaik handiena. Eta guk egin deguna da, bitartekoa jarri hortarako. Berriro diote, gu edukiarekin, funtsarekin alde gaude. Kritikatzen duguna ez da ondarretak laguntza ez dula ber, noski behar dula. Denok gaude ados ondarretari laguntza mateaz. Baina kritikatzen dugu formak. Teknikarian txostena aipatzen da, eta esaten da kultura sailak dirurik ez daukala. Orain dela hilabete eskas egin dugu 121.000 eurotako modifikatiboa. Hoietatik diru asko oraindik ere kontsumitu gabe dago. Bertako beta jasotzen ziren eduki asko burutu direnean dagoeneko. Daude besteak beste uda giroan, kale giroan programako, ikus-zirkus programako likidazio asko liberatu gabe. Beraz, dirua badago, baina inberdana diru hori liberatu eta diru hori sortu. Guk esaten duguna diru hori badagoela eta posible zela gaur egun kultura sailak daukan diru hornidurarekin gastu hori asumitzea, modifikatibo kredito bat eginda. Partida batetik bestera eginda. Remanentera joan babe. Eta alkatetza bazpen bat erabili gabe. Beraz, formari, moduari egiten diogu kritika, ez edukia berari. Gu ados gaude, ondarretari egin behar bari mazaio komunikazio, matrikulazio kanpaina bat egin beharko dela. Guk ez dugu hori kritikatzen dugu prozedimentua eta aurreikuspen eza. Eta nahiz eta teknikariak bere txosten hontan aipatzen duen gaur-gaurkoz diru likidorik ez duela, eta hori hala izan daiteke, besteak beste izango da ez direlako gaur-gaurkoz partida ezberdinak liberatu. Eta gaur egun diru hori horrendikan konprometitu daukalako. Beraz, lanketa bat falta da. Tenik uste kultura sailean dirua egon badagoela, egin behar dana da diru hori zuritu, likidatu eta erabili ez den diru hori liberatu, kasu honetan. Hau ontagrako edo beste zein ekimenetarako. Bueno, amaitzeko, berriro diot, kultura teknikariak, guk kultura teknikariari eskatzen diogu txostena, egoerarena, hori azaldu dugu eta guk horren baitan jardun dugu. Horrengo puntura pasako gea. 6. puntua, indarrean dagoen aurrekontuko konpromesu kredituen egoera izeneko eranskina aldatzeko eta onartzeko proposamena. Bai, hemen dia bi aurrekontu konpromesu, bat da aurreko puntuan hitz egin dugun ziakoren zei buruz, hor 2025 eta 26koan izango da, eta bestea da Ambrosia Odabide eraikinean egingo den obra hortan, guk envolvente edo deitzen diguna, inguratzen duen ze hortan egingo den obra hori, azkenean 2024 eta 25ko partidekin jungo da, eta horregatikan ekartzen da aurrekontu konpromesu hori. Ez dakit honen inguruan, badaukazuen zerbait aipatzeko, ez? Bozketan jarriko dugu orduan, aldekoak. Aho bat ez onartzen da. Zazpigarren puntua, tokiko enplegu ekintzak programaren baitan, Andoainan egingo diren langabetuen lan kontratazioak bideratzea zioarekin, Beterri Buruntza Mankomunitatearekin lankidetza hitzarmena onartzeko proposamena. Hau dakizuen bezala, tokiko enplegu ekintzen baitan Andoainen langabezian daudenen artean lan kontratazioak egingo dira, eta hau bideratzeko egiten da hitzarmen dat Beterri Buruntza Mankomunitatearekin. Hemen proposatzen dena da lankidetza hitzarmen hori edo onartzea. Iaz egin zen formula berdina da,
eta hori ekartzen dugu. Azkenean, gaur-gaurkoz, espero dezagun urrengo urtean beste egoera batean izatea, baina gaur-gaurkoz Beterri Buruntza Mankomunitateak ez daukadako baliabide teknikorik hau aurrera emateko. Orduan, ez dakit gai honen inguruan, zerbait esan nahi dezuen edo? Bozketa martxan jarriko dugu, aldekoak. Aho batez onartzen. Zortzigarren puntua, 2023ko urriaren 24ean Andoaingo Sozialistak Udaltaldeak aurkeztutako mozioa klima babeslekuak sortzeko eta Andoaingo herriguneak birnaturalizatzeko. Bueno, arratsaldeon berriro, klima aldaketaren aurkako nazioarteko egunarekin bat eginez, Udaltalde Sozialistak mozio hau aurkeztu zuen, azaroko osoko bilkuran eztabaidatzeko, hain zuzen ere gaur eztabaidatzeko. Andoaingo babesleku klimatikoak sortu eta espazio publikoak birnaturalizatzea proposatuz, horren helburua izanik lurreko klimaren berotzearen ondorio kaltegarriak arintzea, andoaindarrek, animaliek, hegaztiek eta landareek ingurumen baldintza egokiak izan ditzaten. Erronka handia izateaz gain, aukera gisa baliatu behar dugu Andoain onegokitzaile eta osasungarria sortzeko klima aldaketaren aurkako borrokak eta horretara egokitu beharrak jomuga hori baitakar. Horregatik guztiagatik, Andoaingo udaleko talde sozialistak honako ekintza hauek proposatzen ditu. Neurri zehatzak hartzea aurreko udalgintzan taldean, Andoaingo hiriguneko eta hiri inguruko azpiegitura berdea aztertu izanaren ondorio gisa. Egurazpean zein eraikin barruetan guneak kokatzea, gauza izango direnak bero boladen garaietan aterpe klimatiko gisa temperatura optimoa bermatzeko. Zuaitzik edo eguzki babesik ez dagoen eta eremu grisa larregi diren lekuetan, ibiltokiak, jolasparkeak eta plazak berdetzeko ekimena sustatzea. Jolas eta isialde parkeen eraldaketa bultzatzea eta baloratzea, leku barnebiltzaileagoak, jasangarriagoak eta izadituagoak izan daitezen. Decíamos que en esta moción, en la que proponemos crear refugios climáticos y renaturalizar los espacios públicos de Andoain, que ofrezcan unas condiciones ambientales que permitan a las y los andoaindarras, a sus animales, aves y plantas, paliar los efectos adversos del calentamiento del clima de la tierra. Además de ser un reto de gran magnitud, la lucha contra el cambio climático y la adaptación al mismo deben servirnos como una oportunidad para crear un Andoain resiliente y saludable. Es por ello que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Andoain ha propuesto las siguientes acciones. Primero, tomar medidas concretas fruto del análisis de la infraestructura verde del núcleo urbano y zona periurbana de Andoain realizado durante la pasada legislatura. Localizar espacios, tanto exteriores como en el interior, que garanticen una temperatura óptima que puedan servir como refugios climáticos en épocas de olas de calor. Potenciar el reverdecimiento de los paseos, parques de juego y plazas en las que no hay arbolado o protección solar natural y exceso de zonas grises. Impulsar y valorar la transformación de los parques de juego y ocio para convertirlos en lugares más inclusivos, sostenibles y naturalizados. Valorar la puesta en marcha de las siguientes acciones concretas como medida de prevención y adaptación de Andoain al cambio climático y la protección de la salud de las y de las andoaindarras. Renaturalizar las zonas verdes en la zona del río Oria a su paso por Andoain. Adaptar desde el punto de vista de accesibilidad y transformar urbanística y medioambientalmente el paseo del río en las inmediaciones de la calle Aiztondo, dando lugar así a un espacio verde y transversal que, junto con el Paseo Miranda, el Parque de Juegos Inclusivos de Karrika-Kirolgunea y esta zona, permita crear un bosque urbano y parque fluvial saludable y sostenible que sirva de refugio climático para las personas, animales, aves y plantas. Renaturalizar también las zonas verdes y riberas del río Leizarán, a su paso por Olagain. Crear en Ondarreta Rieskola un patio inclusivo y ambientalmente sostenible en colaboración con la comunidad educativa del centro y seguir impulsando espacios de ocio saludables para nuestras niñas, niños y adolescentes. Realizar un estudio para la viabilidad de instalar una cubierta en el frontón de Bazcardo.
renaturalizar espacios ajardinados existentes mediante la creación de elevaciones y orientaciones que formen pequeños valles y microhábitats, entre otros, que puedan actuar como refugios climáticos. Realizar un estudio para la instalación de un mayor número de fuentes de agua potable para las personas y puntos de agua para los animales en zonas ajardinadas. Y, por último, impulsar campañas de concienciación de buenas prácticas ambientales y sostenibles en jardines y huertos privados ubicados en Andoain. Esta sería la presentación de la moción que hemos presentado. Y un poco, si me permite, voy a también decir un poco la motivación que nos ha llevado a presentar esta moción. Como todos sabemos, Euskadi se enfrenta a diferentes retos del presente y del futuro, siendo el mayor de ellos, por su afección global y mayor envergadura, el cambio climático y las olas de calor, que todos padecemos y que cada vez están siendo más intensas y frecuentes en nuestro territorio. Prueba de ello es que en el verano del 2023 hemos sido testigos de fuertes olas de calor que han llegado a alcanzar los 45 grados. En Guipúzcoa, de hecho, hay muchos municipios que han llegado a alcanzar las 40, como el Goibar, Arrasate o Beasain. Temperaturas que son récord en Euskadi y que han supuesto la atención sanitaria de 48 personas por afecciones realizadas con altas temperaturas. En Guipúzcoa tenemos el caso de 4 personas. Las sucesivas olas de calor y los episodios climáticos extremos que se están produciendo por el calentamiento del clima en la Tierra deben ser una llamada de atención para seguir poniendo en marcha un mayor número de medidas de adaptación al cambio climático, también desde las administraciones locales, como es el caso del Ayuntamiento de Andoain, con el objetivo de preservar y conservar nuestra biodiversidad, tal y como la conocemos, salvaguardar y proteger la salud de nuestras ciudadanas y ciudadanos y también la economía. Pero este no es un camino desde el que empezar de cero, porque ya durante la pasada legislatura fuimos dando pasos en la dirección, poniendo en marcha diferentes estudios y análisis específicos para la infraestructura verde de Andoain. Muestra de ello fueron, por ejemplo, el plan de adaptación a las consecuencias del cambio climático en el municipio de Andoain, que pusimos en marcha en el 2021, el estudio del estado de conservación de los hábitats de la cuenca de Leizarán, que se realizó en 2022, o el análisis de la infraestructura verde del núcleo urbano y zona periurbana de Andoain, realizado al finalizar la legislatura. Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista, consideramos que hay que seguir dando pasos en este sentido y es de ahí la motivación de presentar esta moción. Consideramos que, además de ser un reto de gran magnitud para todos, la lucha contra el cambio climático y la adaptación al mismo deben servirnos como una oportunidad para crear un Andoain resiliente y saludable. Mila esker. Takin norbaitek honen aurrean, bai? Manuel. Guk aztertzeko goazten ditu ingo gera moziontan, ideia orokorrakin bat egiten dugu, baina irutze zaizkigu bertan esaten diren gauza askok ez daukatela zer ikusi zuzenik aldaketa klimatikoakin. Efectivamente, aldaketa klimatikoa erronka bat da, eta estudio eta ikerketa asko egin dira, baina hemen itziten da gauza oso ezberdin askotaz. Itziten da ondar eta patio inklusibo bat egiteaz, itziten da umentzako parkeak adaptatuak edo aksesibleak izateak, eta bazkarroko frontoiak kubritzeaz, edo beste mila gauzataz, non ados egon gaitezke, baina, karo, dena lotzen da aterki berdin baten pean, ez? Gu ados gaude, Andoain bertetu behar dela, Andoain zendu behar dela, baina uste dugu udaletxeak berak edo garra izan behar dula, eta nik uste, kasu honetan, egiteko asko ditugula, ez? Udal eraikina eta udal ekipamenduetatik hasita. Eta nik hor, uste, daukagun obligazioa ja, zelegez arauta dauzkagu obligazio asko, diala gure konsumo energetikoa murriztea, gure efizientzia energetikoa aldatzea, 2030-erako, hor dago erronka batzuk bete behar ditugunak, legez araututa daude, eta, bueno, irimen dutziz eguna nazten direla gauza asko, ez? Infrastruktura berdeak, umeen parkeak, eta kasu askotan dira, aurreko agintaldien pendinte gelditu diren lanak, ez? Orduan, bueno, abstentzioa joko dugu, ez aldaketa klimatikoan kontra gaudelako, baizik eta ulertzen dugu aldaketa klimatikoak behar ditulan neurriak, bai adaptazioan, eta adaptazioa da borde bat estutzea, edo espezie inbasore bat kentzea, eta mitigazioan izan behar dugu liderrak, eta udaletxeak ezin dugun atzetik, eta askotan joan gera atzetik, eta gure kontsumo energetikoa mugitu behar dugu, hasi gera udalereikinak aztertzen argiterian aldetikan orain dela urte pare bat. Hasi gera udal flota berritzen orain dela 2 urte. Nik uste lan asko daukagula egiteko, eta hemen aipatzen dira, herritarrei begira,
eragiten dieten neurri asko, baina nik uste baita ere udalaren lidergoa zentzurtan ezinbesteko izan behar dula. Beraz, gure aldetik abstentzioa. Bueno, la creación de espacios verdes que nos cuiden y protejan ha de ser, a nuestro criterio, una prioridad en esta sociedad. El cambio climático ya no es una amenaza, sino una realidad. Llevamos años de retraso en la puesta en práctica de medidas contra él y agradecemos al PSE que se sume a la búsqueda de soluciones. Nos consta que algunas de las que propone ya se están barajando desde el actual Gobierno municipal y estoy convencido de que también el resto serán tenidas en cuenta. Por ese motivo, les anuncio que nuestro voto será favorable a esta moción. Bai, atxaldeon. Gure aldetik esan nahi dugu kontziente garela aldaketa klimatikoaz noski eta horren eraginaz eta baita pixkanaka neurriak hartzen joan behar garela. Eta ondorioz, helburu nagusiarekin bat egiten deguzekin. Aldaketa klimatikoaren aurkako neurriak hartzea eta ekintzak konkretuak martxan jartzea beharrezkoa degula andoainen. Ondorioz, mozioan planteatutako helburuekin bat egiten dugu, baina ez hainbeste ekintza konkretuekin, eta jarraian azalduko dut. Gai honen inguruan bi plan dauzkagu guk herrian. Alde batetik 2021ko klima aldaketak andoainen dituen ondorioetara egoitutako plana, non ekintza konkretu batzuk planteatzen ziren plan hontan, eta ez den batere jarri martxan. Eta bestetik, Andoaingo hiriguneko eta hiri inguruko azpiegitura berdearen ebaluaketa. Eta hori 2023ko urrian bertan jaso dena udal honetan. Bi dokumentu hauek diagnosi bat burutzen dute eta ondoren ekintza konkretu batzu planteatzen ditu. Ondo aztertu behar direnak herrigunean martxan jartzeko. Urrian jaso den azken hau, kontutan harturik adibidez, hiriaren egoera orokorra nahiko ona dela esaten du. Eta ibai errekaren egoera eta berdegune kopurua nahiko egokia dela. Gune batzuk hobetu beharrean bagaude ere. Horregatik, gure helburu nagusia natura herritarrei gerturatzea izango da. Eta ez jadanik naturalizatuta eta gune batzuetan nahiko basati dauden gune horiek mozioan aipatzen den bezala renaturalizatzea, ez baitiogu honi zentzu askorik ikusten. Eta hau, bai berdeguneekin eta bai ibaia errekarekin gauzatu nahi dugun puntu nagusietako da legekintza honetan. Izan ere, berdegunei dagokienez, azpiegitura berdearen ebaluaketan argi agertzen da, Andoaingo berdegune publikoaren 76% estetikoa dela, eta ez duela inolako erabilera zein aprobetxamendurik herritarren aldetik. Eta hau ala izanik, besteak beste, mozioan aipatzen duzuen impulsar campañas de concienciación de buenas prácticas ambientales y sostenibles en jardines y huertos privados en Andoain, hortatik haratago goazgu, eta baratza publikoak egin ahal izateko lursailak aztertzen ari gara. Eta berdegune hauei erabilera gehiago ere eman bertzaizkiela ere uste dugu, beti ere herritarren mesedetarako eta erabilerako izango diren ekintzak sustatuz. Era horretara eta Andoaingo orografia kontutan harturik, ez dugu ikusten aipatzen duzuen gaur egun existitzen diren gunea jardinatuen renaturalizazioa eta bai esan dugun bezala gune hauen aprobetxamendua. Eta berdina esan genezake ibaia eta errekarekin. Renaturalizar las zonas verdes y ribera del río Leizaran esaten dezuenean, ibaiaren egoeran gaur egun ja naturala da, herri guztian bezala. Eta ditugun txostenak aipatzen dutena, landare inbadatzaileen kontrola aurrera eramatea da, hau natural mantentzeko. Beraz hemen ere, renaturalizatu baino ibaia eta erreka herritarrei gerturatzekoaren aldekoa gara. Horretarako beharrezko azterketak eginaz eta egoera naturala bermatuaz. Bestetik, Ondarreta herri eskola aipatzen duzuen patio inklusiboa, badakizuen bezala, udal patio bezala ezagutzen dena martxan dago, eta zentroarekin harremanetan gaude, eta jarraipena emango zaio. Honen guztiaren ondorioz eta helburua berdina bada ere, abstenitu egingo gara. Hoi bai, aurreko legealdian ez bezala, neurri konkretu ezberdinak martxan jartzeko konpromisoa hartzen dugu, eta gonbidatzen zaituztegu helburu berdina izanik jarrera eraikitzaileekin gure ondoan egotea. Eskerrik asko. Bueno, pues primeramente dar las gracias a Elkarrekin Podemos por su voto a favor. Habla de que se suman que el Partido Socialista se suma a la búsqueda de soluciones. Bueno, el Partido Socialista siempre ha estado en este campo y por eso además no es que se sume ahora, sino que ya llevamos muchos años trabajando en ello y por eso, de hecho,
en la última legislatura se hicieron tantos diagnósticos, que respondiendo un poco tanto al portavoz de AJPNV como a la portavoz de que ha hablado de EH Bildu, cuando se habla de, o se cita que nos han hecho medidas concretas, sobre todo lo ha dicho la señora Arriola al final de su intervención, es que, claro, precisamente las medidas concretas han salido después de todos los estudios que hemos hecho. La anterior legislatura, sobre todo, se hicieron muchos diagnósticos, de ahí salieron muchas de las acciones, que les invito a confirmar que muchas de las propuestas que ponemos aquí no es que nosotros tampoco las hayamos inventado, sino que son gracias al trabajo realizado por los técnicos, que son los que nos presentan los diagnósticos, nos dicen un poco hacia dónde tenemos que ir y, lógicamente, para poder tomar medidas concretas, primero es necesario hacer estos diagnósticos, que son los que se han ido realizando y ahora se hablan. Con el tema de cubrir el frontón, que puede parecer que no tiene nada que ver con esto, pues tiene mucho que ver porque lo que se está buscando sobre todo son zonas de sombra en la cual puedan estar las personas y, bueno, como todos ustedes saben, pues es un poco lo que se hablaba aquí en este sentido, o con los patios para los niños ambientalmente sostenibles. Han quedado con la palabra inclusivo porque nosotros entendemos que todos los patios tienen que ser inclusivos, pero sobre todo nos referíamos a que fueran ambientalmente sostenibles, que era lo que queríamos poner en valor, dando por hecho que la inclusividad, por supuesto, tiene que venir de forma legal. Nos hubiera gustado que fuera una declaración institucional, sobre todo en el sentido de trasladar a nuestras niñas y niños, porque lo hacemos luego en la agenda escolar y siempre les decimos que como ayuntamiento queremos asumir todas las cosas que ellos nos piden y los resultados de los estudios. Nos hubiese gustado que hoy fuera una declaración institucional. No ha podido ser, no obstante, les agradecemos a ambos grupos su abstención y que pueda salir con el mayor respaldo posible. Eskerrik asko. Vale, besterik ez, bozketan jarriko dugu, PSE alderdiaren mozioa, aldekoak, abstentzioak, Gehiengoz onartu da. Bederatzigarren puntua, duintasun elkarteak 2023ko urriaren 30 aurkeztutako mozioa, gutxieneko pentsioa 1.080 euro, eta EAJ PNV udal taldeak 2023ko azaroaren 20an aurkeztutako mozio alternatiboa. Hemen aipatu gerora aurkeztu dela beste mozio alternatiba bat, udal talde sozialistaren partetik. Iruditzen bazaizue, lehenbizi duintasuna elkarteari utziko diogu bere mozio irakurtzen, gero EAJ alderdiari, gero alderdi sozialistari, eta gero egingo dugu debatea edo. Bai? Ados? Bueno, bestetan aipatu izan dugun bezala, streaming bitartez ematen dela pleno hau, sare sozialetan, eta orduan grabatu egiten dela. Kontrakorik ez baldin baduzu esaten, ulertuko genuke zuen baimena ematen dezutela difusio horretarako. Como hemos comentado otras veces, se está retransmitiendo este pleno por streaming en redes sociales, por lo cual se entiende que si no hay objeciones por parte del público, se presta su consentimiento para esta difusión. Saldeón, buenas tardes. Bueno, yo vengo en nombre del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria y, bueno, la moción que presentamos es esta que voy a leer ahora. Se les pasó a ustedes la ponencia de 51 páginas y más luego está la burpena, un resumen para que lo puedan estudiar y yo creo que ya le habrán echado un vistazo. En fin, pero voy a presentar la moción que parece ser que es lo que tengo que hacer. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria nos dirigimos a ustedes para que en el Pleno del Ayuntamiento de Andoain procedan, si así lo consideran, a la aprobación de una moción apoyando una de nuestras reivindicaciones fundamentales, cual es garantizar que todas las personas pensionistas dispongan de unos ingresos mínimos de 1.080 euros en 14 pagas. Adjuntamos al presente escrito la ponencia que les he enseñado completa y el informe resumido que hemos elaborado y presentado en la comparecencia ante la Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco, en la que solicitamos y justificamos dicha reivindicación, cómo hacerla efectiva y la estimamos de su coste. El informe comienza con dicha demanda.
Con el presente informe, elaborado por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, pretendemos impulsar nuestra demanda inmediata de establecer para el año 2023 la pensión mínima de 1.080 euros. Esta demanda la dirigimos tanto al Gobierno del Estado como a los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. A estos últimos, además, les demandamos que, mientras no se fije la pensión mínima, que hoy está en 783 euros, complementen dicha pensión mínima hasta 1.080 euros en 14 pagas. Con este informe damos un paso más en la explicación de nuestra demanda y calculamos una estimación económica del presupuesto necesario en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Además, en dicho informe, como podrán ver, manifestamos que esta demanda es una necesidad social urgente y de justicia, porque las instituciones públicas tienen la obligación de adoptar las decisiones precisas para garantizar a la ciudadanía unas condiciones de vida dignas. Condiciones que, en el caso de las personas mayores y pensionistas que no disponen de ingresos procedentes de su trabajo, pasan por garantizar unos ingresos mínimos suficientes. El establecimiento de la pensión mínima de 1.080 euros reduciría considerablemente la brecha de género en pensiones. Las consecuencias de la no revalorización de las pensiones en función del incremento del coste de la vida son manifiestas, como se puede ver en el informe en la página 14 de la ponencia que les entregué anteriormente. Está por equivocación aquí, página 13, pero está en la página 14. Constatamos que en los últimos años, 2011 a 2023, el SMI se ha incrementado de 641 euros a 1.080 euros. Y, sin embargo, la pensión mínima solo ha aumentado de 601 a 783 euros. Las pensiones son, sin ninguna duda, salario diferido y su cuantía está directamente relacionada con los salarios que se perciben, por lo que también la pensión mínima debe de tener como referencia el salario mínimo interprofesional. Es inaceptable que en 2011 la pensión mínima fuera el 93,7% del salario mínimo interprofesional, y en el año 2023 sea el 72,5%. En el actual contexto de crecimiento exponencial del coste de la vida, cada vez más pensionistas ven truncadas sus posibilidades de acceder a una vivienda saludable y adecuada a sus necesidades, una alimentación sana, garantizar su salud y la atención efectiva para paliar sus necesidades de atención a la dependencia, etc. Hoy, 167.718 personas pensionistas en la Comunidad Autónoma Vasca tienen ingresos por pensiones por debajo de los 1.080 euros, la inmensa mayoría de las cuales son mujeres. La pensión mínima en todas sus variables tiene nombre de mujer. Es algo que se constata en la brecha de género, que tiene como antecedente la desigualdad de salarios y la asignación unilateral de las mujeres al trabajo no remunerado o mal pagado en el ámbito de la reproducción y los cuidados. Esta reivindicación de 1.080 tiene la legitimidad que le otorgan las decenas de miles de personas que han participado y participan en nuestras movilizaciones desde hace más de 5 años. Concluimos que no hay razón ni económica ni política para no hacerlo y no podemos esperar un día más. Por ello, demandamos del Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Andoain la decisión de, primero, demandar al Gobierno y Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca que complementen hasta 1.080 euros por 14 pagas la pensión mínima de las personas pensionistas, con efectos retroactivos a enero de 2023. 2. Enviar al Gobierno y Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca notificación de la decisión adoptada en el Pleno de este Ayuntamiento con fecha de hoy. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, gero argo mediatuko dugu, edo eztabaidatuko dugu, horra irakurri ez? Vale. Solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Andoain que acuerde, 1. Solicitar al Gobierno de Estado que, atendiendo al amplísimo acuerdo del 1 de marzo de 2018 en el Parlamento Vasco, garantice un sistema público de pensiones suficiente y sostenible, basado en el derecho de unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia, sostenido por fuentes de financiación ciertas, que de forma que se garanticen unas pensiones dignas y predecibles. 2. Solicitar al Gobierno de Estado que, adoptando medidas destinadas a aumentar los ingresos del sistema, actuando sobre los gastos del sistema y tomando como referencia el salario mínimo interprofesional y sus incrementos, dignifique la pensión mínima.
3. Solicitar al Gobierno de Estado que, atendiendo al mismo acuerdo referenciado en el punto primero, y dado que se trata de una condición imprescindible para mejorar la situación de las personas pensionistas de Euskadi, inicie las actuaciones conducentes a la inmediata transferencia a Euskadi de las competencias en materia de seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika. Punto 4. Solicitar al Gobierno vasco que, conforme a la Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, aprobada por amplísima mayoría en el Parlamento Vasco el 22 de diciembre de 2022, siga complementando las pensiones más bajas para mantener unas condiciones de vida dignas de la ciudadanía, garantizando la adecuación de la prestación a los estándares europeos. Y, por último, el quinto, comunicar al Gobierno de Estado y al Gobierno vasco el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento. Vale, Alderdi Sozialistaren hauen. El Ayuntamiento de Andoain insta al Gobierno de España a 1. A seguir actualizando las pensiones con el IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y aumentar las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la subida general hasta alcanzar la media europea. 2. A seguir trabajando por la eliminación de la brecha de género, superando los déficits y las lagunas en las cotizaciones y haciendo que el cálculo final de la pensión incluya mecanismos de corrección de estas circunstancias. 3. A garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, destinando anualmente recursos para la Caja de la Seguridad Social. 4. A que las decisiones se continúen adoptando en el Pacto de Toledo, que es el espacio natural de encuentro entre diferentes posiciones políticas, económicas y sociales. A potenciar el diálogo y búsqueda de consensos necesarios para hacer posibles los anteriores objetivos. A buscar el acuerdo también en el seno de la Unión Europea. 7. Hacerlo solidariamente con el conjunto de la sociedad española, como la sociedad española lo hace con el sostenimiento de las pensiones vascas, ya que no hay nada que mejor exprese la solidaridad del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que la Caja de la Seguridad Social. Y punto 8, a reforzar nuestro sistema público de protección social para que se nos garantice tener cubiertas nuestras necesidades vitales con independencia de la edad. Muchas gracias. Bale, bain ikiko dugu argudiatzeko, zuen mozioak argudiatzeko, nahi bat zu hasi, Manuel? Ez, batez ere azaltzeko zergatik aurkeztu dugun, eta funtsarekin ados egon gaitezke, eta bertan esan diren gauza batzuk ere oso garrantzitsua dira, eta uste baiazu azpimarratzen bat esan dena da, nola 2011an pensio minimoak eta salario minimo interprofesional arteko muga ebeneko 83%koa zen, eta bretxa hori nola 2023an ebeneko 72 zabaldu dan, alegia atzera pausoak egiten ari gera. Eta berriki, investidurako saioan anuntziatu da, bretxa hori ere handitzen joango dela. Alegia, avantzatu dalako salario minimo interprofesionalaren igoera bat. Beraz, goaz, bretxa hori gero eta gehiago handitzen. Eta izan beharko luke alrebez. Gutxinez, proportzio pareki den azter joan behar lukeelako. Edukitan sartu gabe, berriro diot, funtsean ados egon gaitezkelako edukia berarekin, bai dago gauz bat, harritzen diguna, obintzat guretzako klabea dena, ez? Estatua da seguridade sozialaren kutxaren arduraduna, jabea, gure kotizazioak bertan egite ditugu. Beraz, kasu honetan, mozioko argumentazio guztia ondo ikusten dugu, baina bukaeran se solicita al Gobierno vasco que complemente. Y dices, hombre, vale, ondo legoke hori, baina garrantzitsua da kasu honetan, guretzako ezinbestekoa da, eskuduntza daukanari eskatzea aurrena. Eta eskuduntza daukan horri eskatu ondoren, gainerako eskatzea osatu ditzatela, osatu beharrekoak, eta komplementatu ditzatela pentsio bajuenak, biuda den daudenak, alegia, baina, iruditzen zaigu nola batxe, argumentazioa ondo egon arren, hemen dagoela funtsezko gauza bat, nori zuzen zaio mozioa. Eta kasu honetan, estatu eritzaio ez da eskatzen. Eskatzaio gobernu esko jolaritzari berak komplementatu ditzala, dagoeneko ja pentsio baxuenak komplementatzen ari danean. Zehazki datu ez dakit hemen daukadan, 1 milioi urtean dedikatzen dira hortarako, ez? Eta esaten du, hori egin behar da, refortzatu behar da, dignifikatu behar dira duintasun gehiagorekin pentsio minimoiek, ados. Baina eskatu behar diogu estatuari lanketa hori egin dezala. Jaularitzak osatu beharrekoa, baina gure ustez
kojo, hankamotz, gelditzen da, estatuari ez derrez eskatzea. Eta gaina, debate honetan sartu behar dugu baita ere, seguridade sozialaren transferentzia. Alegia, kutxa hori kudatu behar baldin badugu, eskuduntza hori izan dezakegu. Beraz, horretika mozioan ere importante iritu zaigu reklamatzea. Izuzuk ez bari mazu pulamentuz kudatuko pentsioen sistema, transferitu didazu niri eskuduntza hori, eta ni bai orduan honez gaituta, eta baliabide ekonomikoekin pensio horietan ekiteko edo politikak ez da realizateko, ez? Beraz, gogoeta hori eskuduntza nor daukan, eta baita ere transferentziaren gogoeta hori ere mai gainean jarri nahi genuen, eta horregatik saiatu gara, gure ustez osatzen, edo behintzat hobetzen. Ez duelako uko egiten eskatzen diren ezarri, baizik eta joaten gara, nola baite pauso bat gehiago ematera. Bai, Aritz. Vale, bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias al representante del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria por haber presentado esta moción, en la que en muchos puntos estamos de acuerdo, en otros no, y bueno, por eso hemos presentado nuestra moción alternativa, pero aún así, muchas gracias por venir a este pleno. Para las y las socialistas, el sistema público de pensiones constituye una pieza básica del estado del bienestar, cuya defensa va incluida en nuestro ADN, siendo su defensa una prioridad en nuestra agenda política, económica y social. Una muestra clara de acciones determinantes para ello son, por ejemplo, las medidas que desde 2018 ha puesto en marcha el Partido Socialista para revertir de forma urgente las políticas del último gobierno del Partido Popular, y que supusieron, entre otras, una gran desigualdad, una merma del poder adquisitivo y un grave riesgo para el sistema público de pensiones. En definitiva, en este tiempo el Partido Socialista ha puesto en marcha reformas en las políticas de pensiones comprometidas con el presente y futuro del sistema público de pensiones y que han posibilitado, entre otras, revertir los recortes. En 2023, casi la totalidad de los pensionistas, 10 millones, han visto revalorizada su pensión un 8,25%. Derogar el factor de sostenibilidad. Su puesta en marcha hubiese equivalido a suprimir 10 años de cotización de las vidas laborales. Incremento de las bases máximas de cotización. Creación de una cotización solidaria. Nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomas y autónomos. Reducción de la brecha de género. Nuevo sistema de garantía de suficiencia de las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas ligadas al riesgo de pobreza. Nuevos derechos relacionados con la jubilación. Se podrá elegir entre 25 años o los mejores 27 años cotizados. Equiparación de pensión de viudedad con parejas de hecho. Cotización de becarios. Estas son una de ellas. Y además, en el programa del nuevo Gobierno formado tan solo hace unos días, se establecen más mejoras y la consolidación del camino recorrido. Y es precisamente en este contexto de mejora y de consolidación del sistema público de pensiones donde analizamos la moción de la plataforma de pensionistas, que no nos propone mejorar las pensiones mínimas, sino generar un complemento a la vasca, propuesta que no es nueva. Ya en 2018 la presentó EH Bildu y entonces, como hoy, manifestamos nuestra discrepancia, porque compartiendo que debemos seguir mejorando la cuantía de las pensiones mínimas para acercarnos al objetivo que marca la Carta Social Europea, no debemos hacerlo al margen del mismo. Por ello, el Grupo Municipal Socialista dice no a que se haga como un complemento al margen del actual sistema público de pensiones, a que se realice por una institución que a día de hoy no es competente en la materia, a una medida difícil de sostener económicamente, a que se haga desvirtuando el actual sistema de renta de garantía de ingresos, porque no fue creado para ello y, además, por sus propias condiciones de acceso, dejaría un número importante de pensionistas fuera. Por ello, el Grupo Municipal Socialista de Andoain ha presentado este texto alternativo que dice sí a seguir actualizando las pensiones con el IPC, aumentar las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la subida general hasta alcanzar la media europea, a seguir trabajando por la eliminación de la brecha de género, a garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, a que las decisiones se adopten en el Pacto de Toledo, a potenciar el diálogo y búsqueda de consensos, a hacerlo de forma solidaria, sin dejar a nadie atrás, y a reforzar nuestro sistema público de protección social. Desde el Grupo Municipal Socialista de Andoain consideramos necesario continuar dando pasos para conseguir un sistema de pensiones más robusto, más protector con colectivos vulnerables, sostenible en lo económico y financiero y, además, solidario con las generaciones futuras. Y todo ello sin olvidar el diálogo político y social y con acuerdos con Europa. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Bueno, EH Bilduk duintasuna elkarteak ekarri edo aurkeztu duen mozioarekin bat egiten dugu, gure egiten ditugu egiten dituzuen eskaerak, helburua pentsio duin eta publiko batzuk lortzeko bidea egitea dugulako. Bueno, yo voy a ser breve. Gracias, en primer lugar, por traer a debate esta cuestión que atañe a tantos centenares o miles de andoaindarras. Quiero, en primer lugar, mostrar mi gratitud a todo el colectivo de pensionistas en los diferentes ámbitos por su lucha en defensa de unas pensiones justas y para todas. Estamos convencidas de que sin su presencia en las calles y plazas, medidas como el garantizar el incremento de las pensiones acorde al IPC o el progresivo incremento de las pensiones mínimas no hubiesen tenido el calado que tienen. Sabemos que estas medidas no son suficientes. Compartimos vuestros objetivos y apoyaremos esta moción, pero además de ello os queremos animar a seguir e incrementar vuestra presencia, clave en esta lucha, pues solo el tan denostado ruido será capaz de hacer que los responsables se muevan a favor de hacer realidad nuestras demandas. Gracias. Ez dakit duintasuna elkartekoren batek zerbait adierazi nahi duen? Bai, bai. Emai oso botoiai. Bueno, eskerrak emango dizuet, gurekin adoz zaudeten nahi, eta, bueno, gauza bat, zuei penekoai, esan duzu, hau ez dala Eusko Jaurlaritzaren kompetentzia o gobernu Eusko Jaurlaritza. Ni esatezu, bai ez, eskubidea dauka, eta gu hemen esan duzu, ez dugula Madrilgo gobernuari eskatu, bai. Hemen jartzen du, la pensión mínima, esta demanda la dijimos tanto al gobierno del Estado como a los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Zu esaten duzu, bakarrik Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari eskatzen diogula, ez. Gobernu zentralari ere, bai. Eta eskatzen dugu, haiek bitartean, ez baldute jartzen, eta bitartean Eusko Jaurlaritza eskubidea dauka jartzeko, izan ere eskubidea dauka. Eta dirua, eta atxekin ez dauka, dirua, aziendatik, gero eta gehiago ari da biltzen. Eta, hori da, problema politikoa, ez dutela nahi. Hau, diru bat bakate, eta beste gauza da, que no hay ganas de opción política o ganas de poner este dinero en manos de los pensionistas para que puedan encender la calefacción y como se ha hablado de cambio climático, para poder poner aire acondicionado si hace falta en verano, con los calores también. Las personas mayores y que cobran 700 euros, mal van a andar. Has mencionado la renta de garantía de ingresos, está muy bien, pero los pensionistas tienen otros derechos porque seguramente son de más edad y tienen más minusvalías, dificultades, en fin, de salud y de todo, de movilidad en sus casas porque no pueden andar con las sillas porque las puertas son estrechas, mil cosas, y necesitan ayuda, y necesitan tener una vejez y los últimos años dignos, y no hay mal vivir y mal comer, mal atendidos y en precarias situaciones. Entonces, hay dinero y el Gobierno vasco lo puede hacer, tiene competencias. Pedimos que mientras no lo haga el Gobierno central, al cual también se lo hemos pedido, cosa que has dicho tú que no hemos pedido, sí, mientras no lo haga el Gobierno español, el Gobierno vasco tiene competencias y tiene dinero para hacerlo. Si no lo hace es porque no quiere. Luego hablarán de humanidad, pero poca tienen. Hay que pensar más en el pueblo y menos en el partido. Y más en los pensionistas y menos en el partido. El dinero no es todo, Para algunos es mucho. Es todo, el dinero. Quieren dinero, pero para ayudar a otros no hay dinero. Y eso no es así. Y bueno, a los socialistas también me da pena que, por ejemplo, os he presentado yo toda la ponencia y todos los papeles para que estudiéis nuestra propuesta y con datos y eso, en qué nos basamos y qué es posible y necesario. Yo, si me hubiera gustado tener vuestras propuestas para estudiarlas un poco y ahora, pues, para poder rebatirlas un poco más, porque así a voleo escucho todo de golpe y, claro, pues no se me queda. Y con los años que tengo, pues menos, ¿no? Entonces, es difícil que yo ahora os rebata punto por punto, pues todo, pero hay cosas que en fin,
que como decís, que os parece muy bien, que hay que seguir esto, y dices tú que a ver si llegamos al salario medio europeo. No, aquí está bien cruzada la cara. El 60% del salario medio de tal, si los ponemos ahí bien claro. No estamos ahora el salario medio, no. El 60% de lo que dice la Carta Social Europea. Y eso no lo dice este año. Llevamos casi 6 años. Y yo llevo casi 10 reivindicando los 1080. No es por nada, pero Duintasuna, yo fui el presidente y hace 10 o 12 años estábamos con los 1.080 euros. Lo que pasa es que luego ya se empezó a nivel de toda Euskal Herria y eso, y se formó Gaur Geroa y esto de pensionistas de toda Euskal Herria, que llevamos, se empezó fuerte ya cuando en Bilbao, porque claro, en Bilbao pues hay mucha gente y allí, lo que allí se hace pues suena más que lo que se hace en Andoain, es verdad, ¿no? Y entonces parece que es el punto de partida, pues hace 5 años que vamos a hacer 6 ahora en enero. Pero no, el punto de partida yo ya lo tengo de antes, y quiero decir que no, es que es algo, y a ver si conseguimos y vamos a ir en esta línea, no, esta línea ya hay que llegar a la meta, no podemos estar aquí siempre dando vueltas, porque se están muriendo muchas personas mayores en el camino, y has dicho muy bien que, bueno, para los que vengan después y tal, y los que están ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues eso es lo que yo quería decir y hay que tener un poco más de humanidad y menos mirar el dinero, que para otras cosas no se miran tanto, Y vamos a mirar por las personas, no por los animales para que anden a gusto ahí paseando por el jardín. No, primero las personas y para que tengan un final de vida digna. Duintasuna, yo puse ese nombre y creo que lo puse adecuadamente y cada vez se usa más en todas las reivindicaciones. Y me alegro de haber puesto ese nombre. Gora pensiodunen borroka, eskerrik asko denoi. Bueno, no voy a debatir más porque no tengo... Me gustaría que me hubierais pasado vuestras propuestas, pero en fin, lo vais a comentar. Barkatu bakarrik, agian ez den ondo dirazi, baina pensioan bozketara jartzen da, esposizio motiboa bada, baina bozketara jartzen da puntu bakar badauka. Eta puntu bakar hori da jaularitzari eskatzea. Hoi esan nahi nun, soilik mozio hontan eskatzea gora jaularitzari. Eta hortan nik uste bat ingo deula denok, bigarren puntua da notifikatzea. Hori esan nahi nun, mozio hontan eskatzen dala soilik jaularitzari. Eta gure ustez, gogatu behar dala aldiro, gaurkoz, eta hori bat ingo dugu, ez daukagula eskuduntza harik. Eta hori ojalá, eskuduntza bilar bertan eukitzea euskal erakundek. Ojalá, gai izango gineake gu, pensioen diru horiek, inbertsio horiek, diru hori inbertitzeko egin beharreko politika implantatzen. Baina gaurkoz ez daukagu, eta alderdi sozialistak esan duen alternatiban esaten da, no somos competentes. Pues qué pena, nosotros sí queremos ser competentes, queremos administrar el dinero de nuestras pensiones efectivamente para dignificar y para humanizar tal cual estás planteando. Lo único que hemos planteado es que en este caso el competente no, todos miramos a la jaularitza y jaularitza no es el Estado. Simplemente que hacía falta introducir ese segundo sujeto, que en este caso nuestra opinión es importante dejar constancia de quién es, dónde se toman las decisiones. Y la otra referencia que he hecho del RGI, lo de la brecha del RGI, yo lo que quería decir es salario mínimo interprofesional, o sea, la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y que esa brecha es la que se ha ampliado. Esa es la que he querido decir. Igual me he confundido con el RGI. Vale. Bai, ez dut luzatu nahi, gaurkoz pentsio basuen komplementazio lan hori egiten nahi da rekurso propioekin. Eta matiza hori da, alegia, guk eskatzen duguna eskuduntza izatea, baliabideak izatea, komplementazio hori pentsioetako baliabideak egiteko, ez rekurso propietatikan. Matiz txiki bat da, baina uste berdinari inguruan ari garela bueltaka. Iruditzen bazaizue, bozketan jarriko dugu
Aurren alderdi sozialistarena, gero EAJ-arena eta gero duintasunarena. Edo nahi dezu duintasuna. Berez alderantzi izan behar luke, mozioa registratu duen lehenbiziko taldea duintasunarena izan da, nik uste bozketara hori jarri beharko dela. Eta hori ateako baditz, beste duintasunaren mozioaren aldeko bozkak, abstentzioak, aurkakoak, Beraz, gehiengo onartzen. orduan beste bi mozioak ez ditugu bozketan jarriko. Hamargarren puntua, Andoaingo EAJ-PNV udaltaldeak 2023ko azaroaren 16an aurkeztutako mozioa Euskal Zaintza eredu sendo eraldatzaile feminista eta komunitario baten aldekoa. Eta EH Bildu udaltaldeak 2023ko azaroaren 21an aurkeztutako mozio alternatiboa. Zuek hasi? Bueno, kaixo, atxaldean. Historian, lehen aldiz, joan den urriaren 29an, zaintzaren eta laguntzaren nazioarteko eguna ospatu zen. Eta testuinguru horretan, ekimen asko antolatu dira Euskadin zaintzaredu berri bat aldarrikatzeko. Osasun sistemaren eta Euskal Gizarte Zerbitzuen kalitatea eta sendotasuna funtsezkoak izan dira COVID-19aren pandemiaren aurkako borrokan. Eta orain, itun sozial eta politiko berri bat adosteko garaia da. Gure zaintza eredua lidergo eta erantzunkizun publikoan oinarrituta eraldatzen jarraitzeko. Sektorearekin, eragile nagusiekin eta inplikatutako gizarte erakundeekin lankidetzan. Gaur egun, Gipuzkoan 4 pertsonatik batek, 22,9%, 75 urte edo gehiago ditu. Gipuzkoan biztanleriaren zahartzea da gaur egungo erronka nagusietako bat, eta hortik eratortzen da zahartzea aktibo eta osasungarria sustatzeko beharra. Baita estrategiak garatzekoa ere. Adineko pertsonek pairatzen dituzten mendekotasun eta bazterkeria egoeran gorakadaren aurrean. Testuinguru horretan, haindandarrok eragile konprometituak izan behar dugu printzipio komunitarioetan oinarritutako balio gizarte baterantz joateko. Modu aktiboan parte hartu behar dugu zaintza eredu referentzial bat eraldatzen eta martxan jartzen. Zaintza, eskubide unibertsala eta pertsona gizarte ongizateko eredu berriaren ardatz nagusia izango dena. Horregatik guztiagatik Andoaingo udala konpromisoa hartu du Euskadiko zainketen aldeko itun sozial berrian parte hartzeko eta zainketa sistema sendo eraldatzaile komunitario eta feminista bat defendatzeko. Horretarako ardatz estrategiko hauek garatzeko konpromisoa hartzen du. Hurrengo puntuetan azalduko dudana. Lehenengoa, pertsona zainketa eredu berriaren ardatza izatea. Arreta pertsonalizatua, unibertsala eta kalitatezkoa izateko eskubide subjektiboa bermatzea. Bigarrena, zainketen profesionalizazioa. Zaintza modu formal eta informaletan diharduten langileen lan baldintzak sendotzea eta hobetzea. Elkarrizketa sozialaren bidez eta laguntza sistema indartuz. Hirugarrena, etxeko zaintza lehenesten duen sistema bat. Adineko 10 pertsonatik 8 etxean bizitzen jarraitu nahi dute. Horregatik etxeko zainketak hobetzea eta berrikuntza txertatzea beharrezkoa da. Zaintza profesionalizatuz, familia zaintzailari lagunduz eta komunitatearen parte hartzea indartuz. Laugarrena, sistema inklusiboa eta berdinzalea. Zaintzaren ardura emakumeek izan dute historikoki eta horregatik beharrezkotza jotzen dugu desberdintasun egoera hori konpontzeko neurriak hartzea feminismo konprometitu eta berdinzale batetik, baita arraza edo jatorri etnikoarekin lotutako diskriminazioekin amaitzeko ere, lanerako segregazio eta desberdintasun sozialak murriztuz. Bosgarrena, koordinazio soziosanitarioa areagotzea. Gizarte eta osasun sistemen arteko lankidetza handiagoa eta hobea izan behar da. Erabiltzaileek arreta integrala jaso dezaten Euskal Administrazioaren aldetik. Bai mendekotasuna, dibertsitate funtzionala, gaixotasun mentalen bat edota gizarte bazterkeriako egoera bat izan. Seigarrena, komunitate indartzea. Giza garapen iraunkorrerako gune gisa komunitate loturak indartzea, gizarte kohesioa eta zaintzarekin konprometituako erakunde elkarte eta pertsonen parte hartzea areagotuz. Zazpigarrena, zainketen iraunkortasuna eta kalitatea bermatzea.
Eraginkorragoak izan da kudeaketa hobetzea, horretarako baliabide ekonomiko berriak aztertuz eta egungo zainketa ereduaren bideragarritasuna eta etorkizuneko ongizatea bermatuko duten neurri fiskal berriak hartuz, belaunaldien arteko konpromiso berrituarekin. Eta azkenik 8. zainketen elkarlaneko gobernantza. Zaintza publiko eta komunitariorako eredu bidezkoagoa, berdintasunezkoago eta erantzunkideago baten alde egiteak berekin dakar elkarlaneko gobernantzako mekanismo berriak antolatzea, publiko-pribatua, publiko-publikoa edo publiko-komunitarioa. Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 legeak gizarte zerbitzuetarako eskubide subjektibotzat aldarrikatu zuen. Herritartasunari dagokion eskubidea den aldetik. Baina realitateak agerian utzi du, helburu hori ez betetzeaz gain, lurraldeen arteko eta lurraldeen barruko desorekak eta desberdintasunak, eta ondorioz, pertsonen artekoak, murriztu beharrean areagotu egin direla azken urteotan. Prestazio eta zerbitzu publikoen estaldura gutxitu da eta hauek eskuratzeko eragozten duten oztopoak ez dira egotzi. Ohiko zaintza sistemak gainbehera izan dute eta erakundeek ez dute beharrezkoa den erantzunik euskal gizartean sortzen ari diren zaintza beharrei, ondorioz egungo zaintzak desegokiak, eskasak, prekarioak eta desberdintasun sozialen sortzaile dira, eta ez dira libreki aukeratuak. Egun, zaintzak gurean era eskas, sexista eta merkantilista batean ebazten dira. Zaintzen antolaketa gaur egun ezagutzen dugun moduan ez da jasangarria. Biztanleriaren zahartzearen ondoriozko desoreka demografikoak zaintza lanak areagotu ditu, eta are gehiago areagotuko ditu etorkizunean. Zaintzaren krisi sakon batean murgildurik gauden honetan, zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu, zaintza lanak familia eremutik atera eta emakumeon bizkarretik kendu eta zaintzen duten erakundetzeak sortzea da herri bezala dugun premia handienetako bat. Horrela, ezinbesteko gertatzen da zaintzen demokratizaziorako bidean jauzi bat eman eta gizarte zerbitzuen legean aurre ikusitako zaintza duin eta unibertsalak bermatuko dituen sistema publikoaren erakundetze berri bat. Gizarte zerbitzuei dagokionean herritarrentzako publiko bakar izan behar dena da, eta horrekin zaintzak baloratu, aitortu eta konpentsatzeko prozesua abian jartzea. Zaintza sistema publiko komunitarioa eraikitzeko behetik gora egiten den prozesu baten beharra daukagu, eta horretarako eztabaidaguneak, ezberdinen arteko harreman espazioak eta kontsentsuak topatzeko borondatea ezinbestekoak dira. Esaten denaz gain egiten den moduak izugarrizko garrantzia du honelako herri erronka baten aurrean. Kontziliazio erantzukidea da, batetik pertsonen bete behar eta behar izan pertsonal, familiar eta profesionalei erantzuteko orduan bidezko oreka lortzeko xedea duten neurrien multzoa, eta bestetik zaintzak berrantolatuz inplikatutako eragile guztiek, gizonek, erakunde publikoek eta enpresek beren erantzukizunak beren gain arditzaten bultzatuko diren neurrien multzoa. Kontziliazio erantzukidearen bidez, lan horren ardura ez zaie egokituko nagusiki emakumei, eta lanaren gaur egungo banaketa desorekatua zuzenduko da. Zeina emakumeek bizitzako hainbat esparrutan jasaten duten desberdinkeria eta diskriminazio egoera estrukturalaren oinarrian baitago. Alde horretatik, Euskal Administrazio Publikoek bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzea erraztu behar dute. Horretarako, alderdi hauek sustatuko dituzte. Ordaindu gabeko etxeko lan eta zaintza lanetan gizonak erantzukide izatea. Enplegu egiturak bizitza pertsonalaren eta familiaren bete behar eta behar izanetara egokitzea. Zaintzen hornidura unibertsala eta publikoa izatea. Prestazio ekonomikoak eta neurri fiskalak prestatzea. Eta delako helbururako egokia iritzitako beste edozein neurri. Balorean jartzen dugu gaiaren inguruan lanean aritu den eta badabilen mugimendu feminista, sindikatuak, eragile sozial ezberdinak eta hirugarren sektorea. Guztien hausnarketa, ekimena eta proposamenak ezinbestekoak dira prozesu honetan.
Besteak beste, balorean jarri nahi dugu elkarlanerako helburuz sortu den dinamika mobilizatzailea. Zeinak greba feminista orokor baten bidez zaintzen krisia mahai gaineratu eta aldaketarako erronkak norabidetu nahi dituen. Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasun legearen erreformak dakarren bezala pertsona guztiek zaintzak jasotzeko duten eskubidea bultzatuko da. Zaindutako pertsonen autonomia sustatzen dela bermatuta eta emakumeek eusten dituzten familia oinarrizko zaintza ereduak ez erreproduzitzea lehenesten duten neurriak abian jarrita. Honetarako, besteak beste, Euskal Botere publikoek zaintzen hornidura unibertsala eta publikoa sustatu behar dute. Gizarte zerbitzuen euskal sistemaren eta zerbitzu eskuragarri, malgu, kalitateko eta eskura errazen bidez. Autonomia funtzional nahikoa ez izateagatik eguneroko jardunetarako beren kabuz baliatu ezin diren pertsonen zaintza behar izanei erantzuteko. Hori guztia zaintza profesionalen sektorean lan baldintza duinak bermatuz egingo da. Ongizate estatuaren egiazko zutabe izango litzatekeen zaintza duin eta unibertsalerako eskubidea bermatzeko erakundetze berri baten sortzeko prozesua abiatzea ezinbesteko jotzen da. Eta horretan, besteak beste, Euskal Gizarte Zerbitzuen sisteman aurre ikusitako zaintzara zuzendutako prestazio eta zerbitzuen berdefinizioa burutu beharko da, bai eta horiek garatzeko eta horien sarea edatzeko inbertsioak argi definitu beharko dira. Bestalde, zaintzak ezin du negozio izan eta gizarte zerbitzuen desmerkantilizazioa eta zaintza sektoreko lan baldintzak duintzeko prozesua abiatzea ezinbesteko jotzen da. Gizarte zerbitzuen doakotasuna bermatzeko prozesu graduala abiaraztea eta azkenik zerbitzuen finantziazioaren inguruko eztabaida ireki beharko da. Bai, bueno, besterik gabe gure aldetik, igual gure aldetik ikusten dugu egokiago izango litzakela, ez da gustatuko litzaiguke behintzat, guk erregistratu genuen mozio hau orain dela desente, eta igual, naiz eta igual puntu guztiekin ados ez egon, igual posible izango litzakela mozio bateratu bat ekartzeko aukera, ez? Behintzat, aukera behintzat irekitzea. Ez dakit. Bueno, guk zuen mozioan baditugu zenbait puntu argitu nahiko genituzkenak eta horiek uste dut ez dutela bide emango behintzat bateratu bat edo osatzea. Alde batetik lehenengo paragrafoan aipatzen duzu osasun sistemaren eta euskal gizarte zerbitzuen kalitate eta sendotasuna funtsezkoak izan dira COVID-19 pandemiaren aurkako borrokan. Guk uste dugu pandemian evidentziatu zena etzela zerbitzuen kalitate eta sendotasuna izan, baizik eta sistemen oinarrietan ezkutatzen ziren desberdinkeria egoerak, jarri zirela agerian. Eta gizarteak aurrera egin bazuen etzen izan sistema hauen gaitik, baizik eta zainketa lanetan aritu ziren pertsona guztiai esker. Bestalde, aipatzen duzu, itun sozial eta politiko berri bat adosteko garaia da, eraldatzen jarraitzeko, sektorearekin, eragile nagusiekin eta inplikatutako gizarte erakundeekin lankidetzan. Andoainen artikulatu da zaintza eredu berri bat pentsatzeko markoa, maiatzetik foro desberdinak sortu ziren, eta hauetan herriko zenbait eragile, amagazte, emakume migratu hartzen ari dira aparte. Beraz, ez da ezer berria sortu behar, badabilelako behintzat foro bat edo lanean. Eta uste dugu hau dela benetako itun soziala. Bestalde, hor aipatzen duzue, gaur egun 4 pertsonetatik batek 65 urte edo gehiago ditu. Eta hor, zartzaroaren ezaugarritze bat edo ezartzen duzue. Egia da, biztanleriaren zartzearen ondorioz desoreka demografiko bat sortu dela eta erronka bat ezartzen duela horrek. Baina guk zaintza ez dugu horrela ulertzen,
zaintza ez da 65 urtetik aurre gorakoek behar duten zerbait, baizik eta biztanleria osoak behar duguna, bai, gure bizitzako etapa eta eremu guztian zehar. Eta uste dugu oinarri horretatik eraldatu behar dela zaintza sistema. Bestalde, ardatz estrategiko batzuk, bai, zehazten dituzue herri erronka baten aurrean gaude. Eta horren bestez ezin dugu estrategiarik garatu herririk gabe. Hori, bai, garbi daukagu. Zaintza sistema publiko komunitarioa eraikitzeko ezinbestekoa iruditzen zaigu betik gorako prozesu batean egitea. Eta bertan herritarrak parte hartzea. Proposatzen dituzuen ardatzen inguruan, bai, zainketa profesionalizazioa da hoietako bat, zainketa lan guztiak duinak dira, ez zaie balorerik egozten, eta hori da, benetako arazoa. Beraz, balioa ematearen autua egin behar dugula uste dugu, ordaintzen direnak eta ordaintzen ez direnak. Eta zaintza lan batzuk profesionalizatu behar dira, baina ez guztiak. Komunitateko elkarrekiko zaintza, adibidez, ez. Zaintzak aitortu, birbanatu, gizonezkoak inplikatuz eta saritu egin behar diraz. Profesionalak direnak lan baldintza duinekin eta profesionalak ez direnak beste erabateko ordain sariekin izan lizentziak, urrutegi malguak edo beste edozein konpentsazio moduekin. Bestalde, aipatzen duzu etxeko zaintza lehenesten duen sistema baten aldeko, prozesua edo egin behar dugula. Zaintza kultura zehatz batean gaude eta etxeko zaintza lehenesten duen sistemak zaintza familiarizatuagoan eta beraz feminizatuagoan bihurtzeko arriskua dakar. Zaintza ereduan hitzak indartu behar ditugu, kolektibizatu egin behar ditugu, gutako bakoitzak libreki nahi dugun zaintza hori aukeratu nahi izateko. Sistema gaineratzen duzu sistema inklusiboa eta berdinzalea, izan behar duela. Publikoa ez den sistema batek nekez izango da inklusiboa eta berdinzalea. Badakigu egun zein egoeretan gauden dena privatizatzen ari diren garai hauetan. Zaintza enpresa pribatuen esku uzten badugu, ezin dugu inklusibitatea eta berdintasuna bermatu. Beste puntuetako bat, koordinazio soziosanitarioa areagotzea da. Koordinazio areagatu baino lehenik eta behin sortu egin behar da. 2021-2024 Euskadiko arreta soziosanitarioko ildo estrategikoan aipatzen diren ahulezia eta mehatxu gehienak ez dira gainditu. Beraz, pertsona ardatz duen koordinazio soziosanitarioa sortu behar da. Eta gero zainketen elkarlaneko gobernantza puntu horretan planteatzen dituzue gobernantza antolaketa berriak, publiko-pribatua, publiko-publikoa, publiko-komunitarioa, guk zaintza sistema publiko-komunitarioa gobernantza eredu bakar eta berri bezala defendatzen dugu. Oroar, mugimendu feminista, sindikatuak, eragile soziales berdinak eta hirugarren sektoreak zaintza sistema publiko-komunitario feministaren kontzeptua landu dute eta lantzen ari dira. Eta aldarrikapen desberdinak plazaratzen ari dira. Beraz, guk, hoien alde egiten dugu. Eta gaineratu dugu, nahi dugu duela egun gutxi, Eusko Jaurlaritzatik antolaturien zaintzaren inguruko jardunaldiak argi uzten digutela, zuek ere komunitario horretan pentsatzen ari zaretela, baina agian despolitizatua da, eduki sustua eta privatizatua. Eta eredu hori planteatzen duzuen einean, ez dugu bat egingo. Bueno, por nuestra parte, sí queríamos decir y un poco hacer mención a una frase que ha dicho la señora Marian Diarán de H. Bildu en su intervención, que se había empezado con el tema de los cuidados desde mayo. Decir que este tema viene ya de bastante más atrás y que
En ese sentido, bueno, creemos que la anterior legislatura, desde el Departamento de Igualdad, ya se tomaron muchas acciones con el tema de los cuidados. De hecho, aquí se presentaron todo el programa y, bueno, que en ese sentido, lo mismo que en su día decíamos que no comenzaron las cosas en junio del 2019, pues tampoco lo han hecho en junio del 2023 y bueno, pues que también se tengan en cuenta porque con el tema de los cuidados se hicieron y se dieron ya muchos pasos. Pero desde luego tenemos claro que tenemos que seguir dando más y era un poco la intervención que queríamos plasmar hoy. Decir que el Grupo Municipal Socialista cree que es muy necesario abordar un sistema de cuidados que supere las desigualdades entre mujeres y hombres que todavía existen en la sociedad actual, pero, sin embargo, no compartimos que en esta ocasión el instrumento de reivindicación vaya a ser una huelga general y menos cuando no hay unanimidad entre las diferentes fuerzas sindicales a la hora de realizar la convocatoria, que entendemos que en un tema tan importante como este pues debería hacerse por unanimidad de todas y todos. Desde el Grupo Municipal Socialista reconocemos el diagnóstico de la desigualdad, como hemos dicho, entre mujeres y hombres, especialmente en el ámbito de los cuidados y sobre todo porque los datos están ahí y son muy significativos. Las desigualdades de mujeres y hombres se replican también en Euskadi. A la reconocida brecha salarial hablamos de más de 6.000 euros a favor de los hombres. Se le añade también la brecha de cuidados. Las mujeres dedican al cuidado de hijas, hijos y menores de media a la semana 8,4 más horas que los hombres, 4,9 horas al cuidado de personas dependientes y 4,2 horas a tareas del hogar. Asumimos que se trata de una de las tareas pendientes que como sociedad tenemos y asumimos también que se trata de un cambio que supera lo laboral. Estamos hablando de roles y estereotipos basados en el género y que ocurren en todos los ámbitos sociales. Es por ello que, en definitiva, las y los socialistas abogamos por un sistema de cuidados que sea universal, que sea público y corresponsable en términos de igualdad entre mujeres y hombres. Y apelamos a los hombres a asumir su parte de responsabilidad en los cuidados en aquella esfera privada que supera el marco de lo público y lo profesional. Y no nos conformamos con una propuesta que sea de medidas puntuales, sino que aspiramos a la necesidad de hablar de un cambio en el sistema de cuidados que alcance a ser un cambio de modelo social. Y en este punto, incorporar la perspectiva de género en la mejora e innovación de los cuidados nos resulta que es imprescindible, aunque algunos lo tachen como banal, y sobre esa base seguiremos trabajando en los diferentes espacios, tanto políticos como sociales. Eskerrik asko. Bueno, Maider, nik ez nuen referentzia egin nahi legealdi honetan hasi denik prozesu honekin. Aurreko legealdian abiatu zen, kontua da maiatzean hasi zirela bilerak, horri egin diote referentzia ez besterik. Joren inguruan... Eskertzen dute, markatu, eskertzen dute. Matizazio txiki bat, aipatu da, Gipuzkoako zaintza eredua pribatua dela, o sistema pribatu oinarritzen dela, guk utzi nahi dugu argi, portzentai handi batean, eta honeko oso altua osotasunean, sistema publiko bat daukagu. Beste gauza da, sistema publiko horren zati bat, bitartekari bidez egitea, edo zaintza ereduari bitartekari baten bidez egitea, baina Gipuzkoako sistema bere osotasunean, ia osotasunean, nagusiki, desde luego, publikoa da. Eta gero beste gauza bat esan da, gauza askotan ez dugu bat egiten, baina, bueno, aipatzen da, etxeko zaintza ereduak feminizatzen duela eta prekarizatzen duela, guk ez dugu hori, hala izan behar duenik ulertzen dugu, zaintza eredu bat, etxeko zaintza eredu batek argudiatzen duela pertsona horrek, hartatu behar den pertsona horrek, eta ez soilik jubilatua 65 urtetik gorakoa, baizik eta hartatu laguntza behar duen pertsona horrek, bere etxean bezala, etxeko erosatasunekin zaintzeko duen eskubidea o borondateari erantzuten diola. Ez horren beste eskubide hori hartatzeak feminizatu behar duenik bai edo bai. Beraz hor, ikusi ditugu gauzatzu kontrasankorra direna. Eta, bueno, hoxe petzean niko genuke. Ez dakit besterik, goienen inguruan. Ez? Bozketan jarriko genuke den bizi EAJaren mozioa eta ondoren EH Bilduren mozio alternatiboa. Ados? EAJaren mozioaren aldeko bozkak? Aurkakoak? Ez da onartzen. EH Bilduren mozio alternatiboaren aldeko bozkak? Aurkakoak?
gehiengoz onartzen. Hamaikagarren puntua, ebazpenen berri ematea, zehazki 2127-2023 zenbakidunetik, 2201-2023 zenbakidunera. En este punto, en el pleno ordinario de octubre, formulamos una pregunta sobre la resolución 2023/2031, en la que se convalidaban dos resoluciones de número 1899 y 1907, que fueron aprobadas por un concejal sin competencia para ello. En aquel entonces no nos pudo responder el señor alcalde, entonces, bueno, no sé si en este momento podéis darnos una respuesta. Gracias. Bai, arrazia daukazu bere momentuan ez genuen ze azalpenik eman, eta bueno, ondoren, ebazpen horiek jasota, bai, zentzu horretan gauzak ez genitun ondo egin. Zentzu horretan baimena eman zitzaion, zintzun sinatu, eta hori dalata, hori, onartu behar dugu akats bat egontzala, eta hori, usteet aldez aurretikan hitz egin degula eta argituta gelditu dela gaia. Bale, eskerrik asko. Zuri. Hamabigarren puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Sí, por nuestra parte queremos preguntar cómo es posible que el equipo de gobierno de Bildu haya permitido que se estén colocando las luces de Navidad en las calles de Andoain sin que se hubiera celebrado la mesa de contratación correspondiente, en la cual pues, se define a qué empresa se le adjudica dicha contratación, y mientras que no se ha hecho eso ya tenemos colocadas un montón de luces de Navidad en nuestras calles. Lehenengo esan, EH Bildu baimena ez dugula eman, batzordean esan zan bezala, gaizki ulertu bat egon da hor, gaur bertan hitz egin dugu enpresarekin, hor esleipena atera zanean ikusita enpresa bakarra zala, azken urtetako enpresa berdina zala, eta agenda eta ikusirik emantzian datekin, hasitzala jartzen batzuk. Esan diogu, hori ezin dela egin, barkamena eskatu du, eta bi aukera genuzkan hor, edo agindu kentzea eta ateratzen zanen berriro jartzea, eta zinean eritxiko dateta, edo behin gaizki egintzula, eta bekin hitz egin da, eta onartuta gaizki egintzula, ustearena aurre egiten. Vale, entonces quiero entender que no se ha dado la orden de paralización de la actividad y entonces, ¿qué ocurre si...? Porque, a ver, hasta donde sabemos todavía o no nos consta haya ningún contrato. ¿Qué ocurre si hay cualquier accidente o si de algún... Bueno, esperemos que no haya ningún problema con ningún accidente de ningún trabajador o trabajadora en altura o cualquier tipo. Bueno, también sabemos que se están cortando las vías al respecto. También sabemos que se colocan desde edificios privados en los cuales también esperemos que no haya ningún daño. ¿Qué seguro cubriría toda esta parte? O sea, entendemos que el ayuntamiento va a asumir todos esos costes porque no hay contrato al respecto y técnicamente todo eso es viable. Espero dugu esan duzun bezala ezer ez gertatzea, eta esan dizuten bezala, esan zaio ez jarraitzeko denoki arte. Beak ere esan digu, bea enpresa pribatua da nenean, beak ere bere segura eta nauzka. Etzan izango udaletxean responsabilidade bakarra. Eta esan dizut, baimena ez geniola eman. Bere kabuz egin du, azken urtetako enpresa iguala zalako. Eta ikusita enpresa bakarra zala aurkeztu zana, bere kabuzun egiten. Ez dura ondo egin, esan zaio, eta zer nahi dezu egitea. Esan dizu egu bi aukera genuzkan. Edo agindu kentzea, enpresa bezala, edo agindu kentzea, edo jarraitu egutegia betetzeko. Bueno, estás diciendo es jarraitzeko, esan diogula tal, pero es que esta mañana se han colocado más luces.
Con lo cual, no sé muy bien qué criterio o qué orden se ha dado, porque esta mañana, por lo menos esperar a que entreguen la documentación, a que presenten el aval, a que tengamos todo. Bueno, en fin, es su responsabilidad, ustedes decidirán cómo hacerlo. Desde luego, nosotros como Grupo Municipal Socialista ya les decimos que no estamos de acuerdo en cómo se está gestionando la situación. Eskerrik asko. Bueno, vale. Bai, ezke egin dugu eta onartzen dugu, hitz egin dugu behakin gaure goizean, eta esan da berriro ez jarraitzeko. Nik gauza divertidoekin entorreko naiz orain. Iritsi zaizkigu pare bat keja, eta ja, aurreko pare bat 15 egun bat beste bat, aurreko azten beste bat, galdetzen digutena ea ondoengo APP-ak funtzionatzen duen edo akatzen bat daukan. Antza, erantzunik ez dute jaso, eta jakineko genuke ea operatibo dagon, da galdera lehenbizikoa, eta bigarren gaudera ea zer margenekin erantzuten ari zaien, edo batez ere ea akatsik ondan, edo igual plataforma blokeatu dan, edo hori jakoneneko genuke. Bueno, zuk esango duzu. Diego biltzena bai. Saldeón. Badabil funciona, la aplicación funciona. Lo que sí que puede ocurrir es que por actualizaciones de sistemas operativos de los propios terminales sí que haya problemas ahí. Entonces estamos en ese paso. Sí que hay que actualizar lo que es la propia aplicación para que en todos los dispositivos, tanto Android como iOS, funcione correctamente. Sí que en algunos, a mí me ocurre, en uno que tengo más viejo sí funciona perfectamente, en el nuevo no. Entonces estamos trabajando con ellos para que actualicen, más allá de las actualizaciones propias para todos los terminales, más aspectos, pero ese puede ser uno de los problemas. La actualización de la propia APP para que funcione correctamente en todos los terminales. Terminalak ulertzen dut herritarrenak, ez? Herritarren mugikorrak ez dela ondo vulneratu eta horri akats bat adibidez, ondetekela. ni hemen aukera ez dau jartzeko APP, baina hemen bai, adibidez. Hor da arazoa. Ez, ulertzen dugu dela aplikazioaren problema bat, ez? Ez, aktualizazion. Vale. Hori lehenbizikoa. Eta bigarrena da, galdera bat, orain dela gutxi jarri da martxan Aranazteiko komun berria, eta prentsagoaren udaletxe jarri du el Ayuntamiento de Andoain va incrementando y va a incrementar sus servicios públicos dentro de los que se marca el nuevo servicio que a partir de ahora funciona. O sea, adierazten du borondatea que va a seguir incrementando como un público berriak. Aurreko agintaldian jarri zan Sorabilan, jarri zan Karrikan, Arana Gazteikoa, ea zein dan, ozea asmo dago nun gehiago jarriko dian komun publiko, porque anuntziatu da jarriko diala, eta ez egitan prentsa hoarran itzulpenan akatsa, edo ja zerbait daukazuen erabakita. Hor, auzokoa egin deunian, atera dia auzo batzutan, da gehien bat adibidez, Dr. Wilson, Telorinako parkian, hor estudiaten beharkoa, bazkenean, udaran eta erabilpen handia, emate zaio, bizilaunen kexa handia zeuden, bazkenen ume asko eta ibiltze dira, eta jendea ere erabili du udara parten, eta bazkenen, komun baten beharra ikusten dela. Auzoko guztia aztertu beharko ditugu, baina prioritariotako bat edo eskatzen zen bat hori zen. Ez batez jartzen porque se va a ampliar esa de Santa, guk ezken un plegurik o licitaziorik ikusi, eta hondikan ulertzen dut orduan oso iniziala o incipiente dagoen zerbait dela. Vale, besterik? Ez. Bueno, eskerrik asko eta aste ona izan dezazuela denak.